Kaixo, arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik Kultura, Euskera, Hezkuntza, Gazteria eta Kiroletako informazio batzordera. Bienvenidos y bienvenidas a la Comisión Informativa de Cultura, Euskera, Educación, Juventud y Deportes. Vamos a empezar, si os parece, con el orden del día. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de la Comisión de 17 de septiembre de 2024. No sé si ahí no ha llegado nada al respecto, así que la damos por aprobada. Berri ematea, bigarren puntua, jolas, valorazio laburra, euskara. Bai. Arratsaldeon, entzuten da? Jolasen aurten 582 aurrek parte hartu dute, eta 126 izan dira asebetetze galdetegia erantzun dutenak. Uztaileko datuei dagokienez, hezitzailei buruzko iritzia izan da, batetik oso desegokia, bostera oso egokia, bitartean, bataz beste 4,5 puntuko puntuazioa izan dute. Hau da, hezitzaileek egin duten lana egokitzat edo joda. Aurrak udalekoetan nola sentitu diren, batetik bostera, bitartean bataz beste 4,6 puntuazio izan dute. Hau ere, gustora egon dira aurrak udalekuan. Eta irterei dagokienez, zikloka ere baloratu ditugu, eta batetik bostera, aurrezkuntzan Hondarribiko hondartzara joan dira eta 4,5 puntuazioa jaso du, Izar Parkera ere 4,7 eta San Martzial Mendira 4,5 puntuazioa. Lehen hezkuntzako irteeretan, Hondarribiko hondartza 4,6 puntuazioa jaso du, Albaola Itsaskultur Faktoriara 4,6 eta San Martzial Mendira 4,3. Eta bigarren hezkuntzakoak joan dira hauek ere Hondarribiko hondartzara eta kaiak egitera 4,6 puntuazioa, Hernaniko igerileku irekietara 4,4 eta eskalada 4,2 puntuazioa. Orduan, ikusten denez, txangoek ere puntuazio ona edo altua dute, beraz honek esan nahi du aurrek ondo pasa dutela irteretan. Jolas programarekin orokorrean gustora ote dauden galdetu dugu, eta batetik bostera bataz beste 4,6 puntuazioa eman dute. Eta hoxe datuak. Eskerrik asko galderaren bat honi buruz. Horrela jarraituko dugu, bigarren puntarekin, euskaratik ere bai, udagiro, valorazio laburra. Udagiro egitasmoan ere pixat parte hartze datuak edo emango ditugu. Badakizu egitasmo honen helburua dela ikaslei euskararen erabilera lantzen jarraitzeko aukera eskaintzea. Azkenean, beste herrialde batzuetatik etorri direnentzat, eskaintza hasieran 6 talde eskaini genituen, 4 talde uztailean, eta abuztuan 2, baina azkenean beharrak eta kopurua ikusita eta ikasleen maila 4 talde osatu ditugu uztailean, guztira 44 lagunek hartu dute parte, eta orokorrean taldetan batez besteko asistentzia 86%koa izan da. Abuztuan berriz, 3 talde osatu dira, 28 lagunek hartu dute parte, hemen asistentzia bajuxiagoa 75%koa izan da. Valorazioa, orokorrean ikasleen jarrera ona izan da, salbuespen, gehienek ikasteko gogoa edo beharra erakusten dute, eta oporretan daudela kontuan harturik, meritua dute. Zenbait egunetan aztoratuak ere ibili badira, haien arteko harremana ona izan da, errespetuzko lagun giroa sortzen da, eta bai ikasleen aldetik eta bai irakasleekin. Eta hori. Eskerrik asko, galderaren bat. Horre jarrituko dugu, laugarren puntuarekin, familia aula eta haurrak parkean udazkeneko eskaintza. Orain udazkenari begira, euskeratik egingo dugun eskaintza aurkeztuko dizuegu. Biak dira familia giroan euskera zaritzeko, batean guneak sortzen ditugu eta bestea parketan sortzen ditugu ekimen hori. Hainbat tailer eskaintzen dira lehenengo familia holan, eta azaroaren 12an eta 14an, astearte eta ostegunetan eskaintzen dugu, 12an eta 14an txontxongilo kontakizuna izeneko tailerra eskainiko dugu,
Eta hurrengo astean, azaroaren 19 eta 23an, yoga tailerra. Eta irteera batera antolatuko dugu, baina hori erabakitzeko dago. Askotan zer ikusi izaten du tailerrekin, baina momentuz oraindik lotu gabe dago. Hauetan parte hartzeko izena eman behar dute, eta urriaren 21-etik 26-ra eman beharko dute izena irun.org, irun web horrian. Eta saio bakoitzean, egun bakoitzean, egia esan azkenean jende askok ematen du izena, eta 30 lagunek hartu ahal izango dute parte. Izen ematearen arabera antolatuko ditugu taldeak, eta bar. Eta prentsaurrekoa ere, honen berri eman da, bai prentsan bidez eta informazioa ere ikastetxetara, guraso elkartetara eta auzo elkartetara saiatzen gara informazioa bidaltzen. Eta aurra parkean, egitasmo honekin zenbait jolasguneetan nahi dugu euskararen presentzia areagotu, eta kasu honetan asteazken eta ostiraletan egiten dugu. Hemen ez den enpresako jolas dinamizatzaileak daude, eta Irungo hainbat parketan antolatzen ditugu saioak. Adibidez, egutegia eta guneak direla eta urriaren 2, 9, 16 eta 23an, hauek asteazkenetan egiten dugu, Nagore Lafarge parkean eta Partxiz parkean. Nagore Lafarge parkearen kasuan, euria egin ezkero, tokiala ikastetxeko patiora eramaten ditugu, ze horraizak eta jotzen du, eta gero ostiraletan urriak 4, 11, 18 eta 25ean, Arbiun plazan, katean eta Almudena Grandes plazatxoan antolatuko ditugu. Ordutegia 5-etatik 7etara. Printzipioz, 5etan jolasak izaten dira 3-5 urteko umei begirakoak, eta 6-9 6etatik aurrera. Baina kontua da, segunta ze ume hurbiltzen diren, ume kopurua begiraleak edo handauden hezitzaileak moldatzen juten dira. Eskerrik asko, Josebe. 5. puntua, galderaren bat honi buruz. 5. puntua, zinema haur eta gazteentzat udazkeneko eskaintza. Eta urten udazkenean ere eskainiko dugu zinema haur eta gazteentzat mendibilen. Azken urtetako balorazioen arabera euskarazko kultur kontsumoa indartzeko estrategia hau egokitzat jo da, eta hori zinema areto komertzialetan euskarazko filmak txertatzea da egitasmo honen helburu nagusia. Filmak eskainiko ditugu larunbat eta igandetan, eta urriaren 26an hasita barkatu. 26 eta 27 Alangiz Antena eta Zentral Parkeko heroiak, urrengo astean azaroaren 9 eta 10ean lagunak erreskatera urrenez urren, eta museoaren zaindariak, azaroaren 16 eta 17an Bob Quay eta museoaren lapurreta eta dipsi, azaroako 23 robotia, azaroako 24 elkano, lehen mundu bira, eta azkeneko asteburuan, azaroako 30ean Listor kapitaina eta abenduak bat, Barraskilo eta Balea. Film bakoitzerako sarrerak eskuragarri egongo dira proiekzio astean, azalenetik ostiral bitarte horretan udalaren web horrian. Eta gero sarrerari geratuko balitz, bertan mendibilera eramango ditugu, eta film hasi baino 30 minutu lehenago egongo da txartel hartzeko aukera. Eta muga jarriko dugu pertsona eta film bakoitzeko gehienez 4 sarrera hartu ahalko dira bai web horrian eta bai txarteldegian. Eskerrik asko, Josebe. Galderaren bat. Aurrera jarraituko dugu, 6. puntuarekin, udal euskaltegiko matrikulazioa. Miren. Arratsaldeon. Iraiaren 2 eta 17 izan genuen udal euskaltegiko 2024-2025 ikasturteko izen emate epea. Batetik urritik ekaina bitarteko ohiko ikastaroen matrikulazioa egin genuen, eta bestetik lan nahi programako lehenengo txandako izen ematea ere, urritik abendura bitartekoa. Orduan, ohiko ikastaroi dagokionez, astean 5 orduko 8 talde jarri ditugu martxan, eta 80 ikasle bildu ditugu 8 talde horietan.
48 emakumezkoak eta 32 gizonezkoak. Eta, aipatzea, urritik ekaina bitarteko ikastaro hauetan, iaz baino talde bat gehiago dugula aurten. Eta lan nahi programari dagokionez, 5 talde jarri ditugu martxan, goizeko ordutegian, 9:00-etatik ordu 1:00 eta 56 ikasle bildu ditugu talde hauetan, 28 emakumezkoak eta 18 gizonezkoak. Lan nahi programaren kasuan, iaz baino talde bat gutxiago izango dugu orain lehenengo txandan. Eskerrik asko, miren, galderaren bat. Horrela jarraituko dugu, 7. puntua, programa Aurartean de Juventud, Irati. Arratsalde-on guztioi. Ayer presentamos el programa Aurartean para el curso 2024-25 y también nos parecía pertinente traerlo a esta comisión. Por poner un poco en contexto, Aurartean es un programa que tiene como objetivo crear una comunidad local de aprendizaje en torno a los derechos de la infancia y sobre todo a la importancia de educar y trabajar con perspectiva o enfoque de infancia, y está dirigido tanto a familias como a personal educador o AMPAs, y vamos desarrollando programas que pueden ser formaciones, talleres o material divulgativo en torno a este objetivo. Y para este curso 2024-2025 tenemos 2 propuestas totalmente diferenciadas. Por un lado, una propuesta dirigida a familias y a personal educador que trabajan con personas adolescentes, y en este caso trabajamos a través de 3 talleres, 3 temas que creemos que están en agenda y que generan mucha preocupación. Por un lado, habrá un taller que trabajará sobre las necesidades, los desafíos y la gestión emocional en esta etapa vital, que es la adolescencia. Un segundo taller sobre la pornografía y sobre todo sobre la alternativa de la educación sexual ante la pornografía. Y un tercer taller que trabajará el tema de las pantallas y las redes sociales en la adolescencia. Esta sería la primera propuesta, y la segunda propuesta, que quizás es la parte más innovadora de este programa Aurartean este curso, le hemos llamado Aurartean Fit, y en este caso está dirigido a padres y madres que tienen niños y niñas de entre 5 y 7 años, y Aurartean Fit está dividido en 2 bloques de 6 sesiones cada bloque. Y en el primer bloque, padres y madres desarrollarán o entrenarán, trabajarán destrezas y herramientas en torno a la crianza, temas como la comunicación en familia o como los límites, todo ello con 2 claves: por un lado la experiencia grupal y por otro hacerlo de forma muy práctica, es decir, a través de tácticas como el roleplay o juego de roles. Y en la segunda fase, en el segundo bloque, en las segundas 6 sesiones, y aquí viene la diferencia y la innovación, entrarían en juego, y nunca mejor dicho, pues los niños y las niñas, y a través de una forma lúdica y a través de juegos, los padres y madres trabajarían en familia todo aquello que han trabajado en el primer bloque. Y por último, comentar que todas las sesiones son gratuitas, todas se desarrollan en Palmera Montero, y todas las sesiones tienen servicio de conciliación para niños y niñas de entre 3 y 11 años, y tanto las inscripciones como toda la información están en la página web de irun.org/gazteartean. Eskerrik asko, Irati. ¿Alguna pregunta? Pues vamos con el 8º punto, información general de deportes. Javi. Arratsalde-on. Yo voy a comentar 3 puntos. Uno, datos sobre inscripciones a cursos polideportivos, inscripciones sobre el programa de Escola Kirola, y luego el Liga de Sasoy, que vamos a organizar el próximo domingo. Con respecto a las inscripciones a cursos polideportivos, ha habido un total de 2.562 inscripciones, que están divididas en 384 natación para adultos, 1.039 natación infantil y 1.139 actividades de sala. Y aquí comentar también que en cuanto al tema de la natación adaptada, ha habido un total de 41 personas inscritas, que son 3 más de las que hubo el curso pasado. Luego, en cuanto a las inscripciones de Escola Kirola, el total han sido a día de hoy 1.054,
que en estos momentos son 60 menos de las que hubo el año pasado, pero bueno, sigue habiendo pequeñas inscripciones en los propios centros, que bueno, poco a poco esperamos llegar a la cifra del año pasado. Y luego, con respecto al IGAN de Sasoy, comentar que este domingo vamos a organizar, junto con Parea en el Cartea, un IGAN de Sasoy destinado al deporte femenino. Entonces, aquí participarán 17 entidades deportivas de la ciudad, que organizarán cada una de ellas su actividad. Y además, se podrán practicar, va a haber 4 actividades también organizadas, que va a ser una clase de zumba a las 10:30, luego a las 11:15 un partido de balonmano adaptado, a las 12 una clase de gimnasia y a la 1:15 una clase también de ballet fit, abierta a todo el mundo. Y simplemente desde aquí invitaros a todos en general, a todas, pero sobre todo a las mujeres, a que podáis participar domingo de 10:30 a 1:30 en el Paseo Colón y en la Plaza del Ensanche. Vale, Javi, eskerrik asko. ¿Alguna pregunta? Pues seguimos con control de órganos en resolutorios, dación de cuentas de resoluciones de alcaldía y delegados, delegadas y acuerdos de la Junta de Gobierno local del 1 al 30 de septiembre del 2024. Creo que no hay nada que comentar al respecto, así que cerramos con ruegos y preguntas. No nos consta que haya llegado nada de fuera, ¿verdad? Eres Barkatu. Un segundo, perdona. Y al margen que no haya llegado nada de fuera, si alguien que tiene alguna pregunta, pues levanta la mano y le damos voz. O Fidel, da igual, cualquiera de los dos. Bueno, kaixo, arratsaldeon. Nik bai deialdia jaso nuenean kulturara idatzi nuen gaur hemen plazaratuko dudana. Badakizue, eta ez badakizue, jakintzazue, Irunen hemen San Juan plazan hilabete guzietako lehenengo igandero musikoak eta dantzak ospatzen direla. Eta Meaka Adiskide Dantza taldeak antolatu izan ohi du, baina Meaka Adiskide Dantza taldea desagertzear dago eta badirudi ekintza hau kolokan dagoela. Ekintza honetan parte hartzen dugu 50 pertsonetik gora lehenengo igandero. Normalean gehiengoak adineko jendea izaten gara, horrek baditu, bere onurak gurekiko, sozializazioa, hiri bultzada ekonomikoa, ariketa fisikoa eta mentala, euskara eta euskal kultura bultzatzea, eta nik plazaratu nahi dut, ea Irungo udalak ze asmo duen ekintza honekiko. Ia badakit bileraren bat antolatu duzuela hainbat taldekin, baina jakin nahi dut kezka dago. Hor dantza munduan gabiltzanen artean kezka dago ea desagertuko den. Jakintzazu ere, Irun izan zela zonaldean eta Gipuzkoan lehenengotako herria ekintza hau martxan jartzen duena. Gaur egun, Zarautzen, Donostin, Hernanin, Pasaian, Errenderin, baina Irun, iparraldearekiko gertutasunarengatik, hurbiltasunarengatik, lehenengotakoa izan zen, eta pena izango zen hau galtzea. Orduan, nire galdera da, ia ze asmo duzuen, edo duen Irungo udalak ekintza honekiko. Mila esker. Barkatu, baina esan bezala, kultura arloan ez dute jaso galdera hori, jasotzen dugu orain, gaurkoan ez dago kultur zinegotzia, ez dago Nuria gure artean, beraz jasotzen dugu galdera edo proposamena, eta kultura arletoik jarriko dira zuekin kontaktuan, kaso baztertzeko. Ados? Eskerrik asko. Fidel, ¿tenías una pregunta? Bien, es una proposición, es una proposición para que, ahora que ya se han realizado las sustituciones de los diferentes concejalías, pues que se publiquen los nombres de los partidos en los cuales representa cada uno de los vocales convocados.
¿Te refieres a que en la convocatoria de la comisión aparezcan los partidos a los que representa cada uno? Exactamente. Antes ya se hacía. ¿Sí? No sé. No, no aparece. Bueno, recogemos la solicitud. La verdad es que ahora mismo no sé si se ha hecho normalmente o no, pero bueno, queda recogida la solicitud. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Beste galderen bat, ez? Bueno, arratsalde on izan eta eskerrik asko.